في جنك أمتارة باب من لم يعيد الوضوء بابنا ما أدوى ديبسني إلا المرة الأولى أكنا جاء كتاب سننا بابنا ما أدوى مرة جرى مليك عن سبودة ديبسني أدوى سبودة أدوى أما يبوك آمدي كتو نانو تنواني تسيا فنجر واني بكسن ديمتو فنجر ريفون دينه ديته مون دينه ريف تنو مريف وسني ديكيشي بكسني أرما غنديته إراباته هجا هجو في الديم تتكاجي سوديم فراش ورخان كيتر رفتسان هجو جارتي داوجي رفت قامتي فقبون دوركا قام جيدادان فراش جارتي وجين چيفتر تكاو خمبولا جارتي وجين أفتة وجين چيف رواية نبي داوي نبي عليه الصلاة والسلام هجو ورا وجي رفتنين هن صلاتنا يجي أن صلاة كيوني في أفتني سيجارتين ولتي دامتن أن صلاة صلاتوني ننتو مني نسلي نسان جيسا موتار ينان النتار مالي في أكني تامي ينان هقو ورّو في تيدامو ديما كان بشام مجيك الله خنا مني يدور بهايني حكمة ربين مني يدور بشان الله سوان في ديف قبا قرر خيسا أكبين سوني أدادا قديان بيشيك إذا خيسا خاي إجتنا أكواتن قورا من سوق الدي تقول سوق الدي مئاوة إمي ما يقول قدي ومي الرباندو ما جيجا سيبتنا قده سوق دلقا يدو جيرا مزي هقا منيين كن قديمو هقو برزان دين تقولوا فوديمو قم دراخنا مالتو فيك مخينا بابر ورانا إياديما برزان دين فوديما هيكا دراجيتي خرابا نجيرا إني حكمة هدو قب يوهو قامو هرماتا خنا غيسا جرمي جيرا رامو منيين جيسون دن ديو جان يو بشان سنتاتي ملي بشان هركفتو سن خان ورّا ساينسي إساني نواقر آيسن نولي إني قراسي منا ورّا ساينسي خانا وايدو تنين مجوتنا تنتين تبيرو اللي إني جير خاني أرمر ركاسون قريني سينا والفات نيه وقتين قويا بسان فيتو جان كانام إني أمجد قبنت تجير تو خفياد بيجير يو قامدي كتي فياد أب كوني استنجابو ديت وان بكسن تطقه هندرادك يوم ليسان جيسان قباتين بيدك تيموما أكنت طويلة فقل قل لي فولساتي في الكسالة أكنت أكان مبود يغن هنگ إرّيت يرنوفا صلاة يقبنا بصداتا وان بشان تيوغي فتن نبني قنبول إيجا قامدك أتان أفتا يقود أبان تيمومان فيان قبو بيخي أن دردرك آجا خننبان دردرك آجا نمبرانو أما فودك آجا قامسا فوتو خننبان أما درسا زمناوي هرّيبان نرادي ما في هرّيبا خيه كنمجي الله أكبر نافون كان ربي تاهو صدار ربي دبمو دمالي خدشان لك نجيرو خدر درجة خنا أبو قبنا تكا جيرار هيدو قلت والله خجو اللي انت تكون نسان لال يولي تنانو أركال لنجا خنمني والله لا نسان أركو درسان قرين أكنو مجيجة الله أكبر معلومة بكاتا يا أخيخون بر إذا وجد الماء فليقو بشان أرقته تكون كيسر ربي هاسو داتوجي فليمسه بشرتوجي قامان نكتا قامان افتقاجي قرباتو كوتو دافع نبي ربي عليه الصلاة والسلام جروسان جناب تاوي هقا خنا درام بشانين قامد قتاميري بشان تمنان دنگلت ديه خيس اكارن دنگلتت جناب طريقة جو جرابه اكارن دنگلتو سني گونگلته افي طوله خيسابه اكنتين صلاته جي النبي عليه الصلاة والسلام بشانين تبه دنگلته تين صلاته کم جتے جي نبی ربی علیہ الصلوۃ والسلام کی جارین ایک بشان تب دیو
harka kan kee kanaan akkana biyyee dhoyitee fuula kan kee kana gootee hanganuma jettee maan salaatinii jeen namni teemuma godhuu dandayu nama bishaan dhabe taakka nama fayyaan qabne laama gurri kun isiniif dhageya ganama yogguu kee hogguu aduun baate ka fayyaan qabne qabbanti qaama keessa jirtu san bishaan aduu kaayyatee hawaan oomishatuu dhabe itti dhabe sanka sammee amma yaa akhi kunoo barraadaa bishaan itti oomishatanii jira kun bula meeqaantamii mana jira rakkummaan amma namni janaabtaa kan dhiqanne taa'uuf subiin salaanneef maaltu waajib maaluma himachuu deemtan usirii rabbi biratti mee bishaan dhabne yattammo kun bula dhabne yattammo waan bishaan itti oomishannu dhabne yattammo maaluma himachuu yaatan kanaaf janaabtaa qaama guutuu akkasii waliin geenii dhiqatan ganama yogguu aduun baate ka qabbantitti jirtu dhiqateeti salaatan deebisu sababaa qabbanaatiin waan salaateef kanumachi boodaa salaataa dhalaanis akkuma dhiiraa kana janaabtaa yogguu dhiqattu tammoo naannoo qabdu naannoo isiidhaa warraa wajjii yogguu rafte gizee hundaa'uu hin hiiktu bishaan irra nayxeetuma naannoo isii akkana gootee sossooftee bishaan jala nayxi malee na dhaga'uu jirtaniimi waan jabaan isin qaraayisuu jira akkana jala nayxi rifeensa sii jala ammoo yogguu heeydiin itti dhuftee wanni baatiidha dhiqachuu deemtu naannoo isii hiiku qabdii je yogguu warraa wajjiin rafte naannoon hiiktu yogguu waan baatii maaliif hiikti jennaan hikma mal hikma hikmaan isaa maali jennaan warraa wajjiin rafuun amma deddeebi'a halkuu deddeebi'a naannoo isii gizee hunda hiikuun taaba qabdi tanaaf shari'aan laaffisee ammoo taan baatiirraa itti dhufa kanaafi gizee saniiku qabdii baatiirraa taraa takkitti naannoosi ammaas namni dhalaan dhiiga sadiirraa yaa yoo dhiiga afur tokko dhiiga eeydii habaatii lama dhiiga musta'aadaa dhiiga rakkoo irraa yaa'u habaatii jaafi amata guutuufaa irraa yaa'u dawaadha qabaanii wallaanamanni laaleessumaa fi maalii fi maal walitti godhaniiti itti dhugan san warra akkas juubila dhaqa warra maallaqa an san amma eessa warmarra hin teenye ni wallaanamaa jechuudha san sadee isaan dhiiga dhalaati dhiiga eega ilmoo dhalan namarraa yaa'u kaabree isaa dhiiga ilmoo tahuu deemu ka irraa deebi'e jechu dhiinni eeydiitiis guyyaa muraasa guyyaa torba guyyaa ja'a yokkame dommaate guyyaa 15 salaatan salaattu soomanan soomantu abbaan manaan ittiin idaamu mastan qaqiyaano eessarraa fudhatan ifaan diimaan taraafiqaa dhiiga san irraa fudhatan qayyino qayyi maalam min maalanno mastan qaqiyaano kana mo'ifa mi dubbiin kun gaafa isiin achii dhiiga mul'ifte laal dubra antee na duraahii qaaniin heerumaa milikanni maali dhiinni san dhufu gaafa sibida jirtu dhiinni san si dhufnaan nan tuqinii jechu rubbamaa namni gariin arruma fuudheeti galgaluma kana baatti dhufte waan wayinna jira nakki jibda bordoo dharra dhaaf kolkolo beekuu fi qabda wayi mara qaqqee waan kana dhoorkuu dandeeysi hin dandeeysi aboo waan baatiinna jira yasaaluuna kaanil mahiidi dhalaa eedii qabdurraa si gaafatanii qul ja'iin huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahiid hoggaa dhalaan eedii qabdu hin tuqinaarraa fagaadhaayi ka mustahaadaa san ammoo ni salaattiini ni soomantiinisi abbaan manaatti idaamaasi huccuu yogguunii fi wanni san tuqillee hin najifamuu jechu ka mustahaadaa san dhiirti sulusul bowlii fincaan irraan cin dhalaan dhiini mustahaadaa irraan dhaabbanne hukmiin isaanii ta'u akkamis salaatan jennaan dhalaan huccuu bakka san irra keeysee amma zamanaawiidhaa gaafa san nabiin alayhi salaatu wassalaam akka jeen huccuu takka kana guddifteeti bakka qaama hormaataa irra keeysii taak haada tokko mudhiidhatti ka waraansillee hiitiirama haada tokko asiinan duratti hiitee achi jalaan baaftee
akka carqiin kun gadi muunaha gooti amma teknooloojiin guddatte hooma waan sanii qurfaawee jiraa'u irratti ulteetuma salaata Allahu akbar jettee salaatiin wanni gabba'u keessa gataaba'u dhiiga mustahadaa dhiirtinoo sulusulboolliin karraanjin sababa cobxootiif yoo uffaan rakkoo qabaatuutiif fincaan dhab namarraa jiini afaan irraan dhabamu san bishaan shumburaa ganama dhuyidan bishaan shumburaati shumburaa bishaan keessa bulchanii akkasitti dhuyidan garii isiniif hin eessa barmarraa shayni khabiira yettanii maas dawaan hangaafatina ani dawaan beeku carqii namni fincaan irraan dhaabban carqii guddiseeti akka dumuqeessee akka harka kiyyaa kanatti qaawa zakaraa sanirra akkanatti taa'ee carqii biroo akkanatti itti ol qabee laafti kaan itti yoo carqiin itti fincaan hangi gabbuu achi keessa gataa gabbuu matni hundaa qaba kan achi keessatti hangi gabbuu gataa bu'u yoo bilaasteeraaniin qaawa zakaraa san cufa akka gadi hin buune jettee rakkoon sanirra sin jabaate guyyaa qiyaamaatti gaafatamtaati qaamni kan kee kun kiyyaa eenyu neqaa hin je'in rabbii si gaafachuu deem qaama kan kee kanarra rabbiitu si gaafachuu deem kanaaf akkaataan itti salaatan akkaataan janaabtaatti dhiqatan akkaataan amma si haasa'e kan dubartiin yoggaa dhalte mana haakimaa fakkeenyaa yoo dhalte dhiiga mana haakimaa keessatti irraa baasan keessaa xulug godhanii baasan hogguu mana dhalte guyyaa lama moo sadii irraa yaa'ee faadha dhaabbata san diriirfatteetuma akka dandeessu salaatti atiis dhalaan bar wanni huccuu hiitee akkasitti teeysuuf dhiiruma tana dheef akkanatti teenya ja'an dhiirtin hun dhiiftu taan dalagaa dheefatees hadiin irraa dhaabbatee jiru dhalaan hanga dhiini san irraa yaa'u salaatuun qabdu yogguu dhalte riwaayaan ibnu hibbaan illaa an tajida xuura qabla zaalik guyyaa 40 teeysi yoo guyyaa 40 duratti xaaraa agarte ni salaattii jaan tamana hakimaa tana faadha baan amma garaan dheedhiidhaa dhiirtiniifis beekuudhaafi qabdi gadaameessaa ilmoo amma keessaa gabbee gadaameessaan kun hafuura baafachuudha qaba kitaabaa xibbaanii haasawa kan gadaameessaan hafuura baafachuudha gartee qabaje yoo halee dhaltee irra dhiinni irraa dhaabbate hiiqi osoo jechuun ta'inka kanaaf bakkattiin kunillee beekamuufi qaba dubartootaaf salaata xahaaraa akkaan kitaabu xahaaraa jeelaa jalqaba kitaabu xaharaadhaan maaliif kitaabni akaama eegan kitaaba gurguraa dura lianna umuurul aakhira muqaddamatun alaa umuuri dunya waa'ee aakhiraa durfamaa waan addunyaa dura jechuudhaafi kitaabu xaharaan dura durfame xaharaa jechuun muhimmatun jiddan akkaan yaachisaa salaata yogguunii fi achi as dabar taniin amma juutana hunda finneeti salaata eegalle jechu achi miila kan kee osoo najisummaa qabuu kan qulqulleessin masjiida kana yoo waliin seente masjiida najifte abbicha najise sanii guyyaa qiyaamaa itti gaafatama akkaan qulqullii masjiidaa eeggadha akkaan qulqullii xaharaa eeggadha ayyu aashaan nabii keenya alayhi salaatu wassalaami janaabtaa giyyeetan dhiqata yennaan hoggaa garii galgalaa isini dhiqata hoggaa garii halkan keessa dhiqataa jetteen qaama immoo yogguu dhiqan bakkattiin dogongorri jiru firaasha jiidhaa irratti firaasha irra raftan sanitti waliin beeyna firaasha keessa waan najisee jiruutiitu jira waan tuqee jiruutiitu jira qaamni goggogaa yogguu ta'e firaasha gartee tuqaa qabu yorratti wanni goggoyduun lama waliin najifu wanni takka jiituu taatee takka goggoyduu taatee takka najisa taatee tokko yogguu xaara taate wal xuuyinnaan wal najiftii gartee jechu kanaaf salaanni as booda haasawaa namma je'e kana booda salaanni gartee eegalama allahu akbariin eegalama usallii farda salaatu zuurii 4 raka'atiniin hin jiru adaa mustaqbal qiblati lillahi ta'ala hin jiru rabbiin ballaa dhegelaa miqaatittiim ergaan rabbii kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bitakbir allahu akbar je eegala salaat osoo usallii hin jin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhaan salaata goolab